subscribe ungakhohlwa ukomenta no-like no-share okuyikhona okukhulu kunakho konke wengane zakwethu ehamba phambili kuzokhumbuleka ukuthi-ke sisabhekana nalo daba oluthinta ukudlula laphana-ke makubheke mangufike kula ndawo ubaba Professor Dr. Ugodo Lala-Mankankane insizwa-ke laphana edlule emhlabeni kabuhlungu ukubeka ukuthi idujuliwe ngosuku olulandela usuku lwezolo laphana ngoyaba lenhlamvu-ke umlisa omncane-ke namanje ukubika ukuthi akakatholakali-ke kubika ukuthi udaba lusasethe zamaphoyisa-ke wona asakhona ukuthi athungathe umkhondo ukazi ukuthi-ke konke kutholakale-ke laphana izigilamkhuba-ke iy'ngane zakwethu sithe uma ngabe sesibona usuku lwezolo impela alokangene njalo impela amazwi induduze kubantu abahlukahlukene bakade basondelene nale nsizwa-ke lena khona-ke obesefaka laphana ku-Facebook abantu engicabanga ukuthi i-post ethinta abantu abaningi kanjalo nomndeni wakhona-ke laphana njengoba-ke le nsizwa kwangintokazi bekade ibhalile ku-Facebook ukuthi-ke abantu abakhululeke laphana-ke uma ngabe bafuna usizo bazolithola kuyena-ke ubaba uDr. Ubaba uGodo Professor laphana-ke ushiyele wonke amandla kuyena kusho ukuthi-ke besalwazi lolu ubhale kanjalo Facebook bathi abantu abakhululeke uma ngabe bafuna usizo bazolithola-ke lapha lenye yamadodana yakhe laphana uGodo baba uGodo besibika ekhasini laphana ebuka ukuthi-ke abantu abangasiza ukudlala amaqolo-ke laphana-ke baqaphele kuphi nakuphi akikho imali okumele bayifakele umuntu akekho umuntu oshiwe ngamandla-ke laphana abantu-ke ngane zakwethu-ke kumele baqaphele bangafaki izimali noma ikuphi ukuthuthukisa igilamkhuba-ke laphana nje banazi ukuthi ubugebengu budlala kangakanani-ke kuleli zwe esiphila kulona eNingizimu Afrika. Ngane zakwethu indona indaba esimbekela zona-ke laphana sokuqhubeka silazise ukusuka nokuhlala kololu daba kanjalo namalungiselelo okufihlo kwakhe laphana uProfessor Ugodo Lala-Mankankane-ke ingane zakwethu engathi-ke lolu moya walensizwa ungathola ukuphumula-ke laphana nabenzi bokubi I'm speechless. Ngane zakwethu-ke lolu daba benemidlulisela namhlanje kwezihamba phambili nangamanye amavidiyo kababa uDr. Professor Ugodo laphana-ke insizwa-ke lena beyiswenka kakhulu indala kodwa-ke ubone ukuthi ingezo ayizinga lengezo liphezulu-ke laphana wey'ngane zakwethu asikho akukho esizokusho mhlawumbe nathi iyona ndlela uNkulunkulu bekade ebika ukuthi uzomthatha ngayo lena kodwa-ke konke sikubuyela kumdala nangamavidiyo ngane zakwethu mina ngilasibonise ngivuma njena kodwa ngithembisa ukuthi ngiyabuya futhi nezinye izindaba ezilandelayo kwevidiyo elandelayo kwakho subscribe liphathi kahle libe nosuku olumnandi. Bye bye. Yeah. Akwazi kwambi. Wenya. Yeah. Awunqunyi ukuthi uyahlukanisa phela wena ukuthi phela na ukuthi phela. Yeah. Lokho. Hayi wena ukuthi dadela ukuthi hayi. Kulungile asikhulume ngocingo ngoba ngiyaphupha. Ukuthi nawe asengake sikhulumele ibhakethi phansi. Siyalubuza phela manje. Hey, lokhu sengasicabucabu. Wena kodwa wrong. Awukhula lapha ngegeje kumini. Lubuza, hayi ngikulubuza la. Ngikula ngikulubuza. Wena uyangiwela, wena uyangilubuza. Wena ukuthi. Hayi lubuza. Wena ukuthi hayi. Hey, wena lubuza. Wena nami lukuza lapho senilukuze lapho nilukuze. Hayi lukuze. Hayi. Manje lukuze manje lukuze. Uma udlula la. Lalela lukuze. Uma udlula la ungayizama. Ungamtsheli umuntu ngoba ningathi ukwenzela lo. No, ngitshelwe le. Uduma phela noma ngabe ujelwe kodwa uma udlula lapha kudlula ngendlela kwathi. Wena wale ekhaya. Kuhle. Wena kuhle. Kuhle. Ngiyabona. Kuhle. 1 2 3 4 5. Wena kuhle ngiyakubuza lapha ngithi mina lukuza. Nayi ngiyakulukuza. Ngiyamlukuza lokho. Lukuza. Nayi lukuza ndodakazi umlukuze lukuza. Wena lukuza. Wewe ndodakazi. Wena futhi ungifuni wena ndodakazi kathi ngimenzeni. Ngathi khona ngamtshela ngathi khona. Ngoba lapho nayo lukuza kodwa. Yabona manje njalo.
Inyanga lena inhliziyo enhle. Ya. Hey wena ukuze lapha ngithi ozelulukuza ozelapha Ngithathele ngihambe. Cabanga nje ngabe ngifikile ukuza lapha ngizolukuza lapha. Lapha.